जीव्हीएम माध्यमिक विद्यालय पालक शिक्षक संघटनेची जीव्हीएम महाविद्यालयाची अखिल गोय पावण्यावेली आंतर उच्च माध्यमिक विद्यालय क्विज सर्त जाली। काल राती फोंडेचे राजीव गांधी कलामंदिरात निमणी फेरी जाली। सर्तीत 28 शाळांतल्यान 188 परस चड विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। पयलें इनाम दामोदर उच्च माध्यमिक स्कूल मडगांव, दुसरें इनाम शारदा मंदिर पणजी, तिसरें इनाम सेंट झेवियर म्हापसा, चौथें इनाम धेंपे उच्च माध्यमिक स्कूल कुजिरा। Associating X with a religious group with the shooter blamed for his mother's financial ruin. Identify X. Sir, Indira Gandhi. This is current affairs round. You got it wrong. No minus point for you. Okay, Gemma passes on to Delta. Your question? Shinzo Abe. Shinzo Abe. वाह किती गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।